Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa pagning ko si Kuala hutalagi kung kunay nga nanamap mamanaw salam aso kung so kalilintad na kapipi a ginawa. Sa di ka sa kanod na ipituan akad na ipito akan narakano na suka kakinigani o ko ni nanosang ko ano suara ko ang makapanggularan ko na isayroy nagagaw na pananadam. Diniyang ko na di panadenta di makuha sa lapanagayan. Nawadong ko na di ko no nakasara ko kipa magulola na kanon ko usulo bangan sa upo din yun na makanggi kano ko na mapaka. Ebo ko na da kalampay sa tila na sutuan tanong arabulalamin. Saya ko naman bumala pililali ng rami sisaging ka mga ididamin na da sa lakaw to kay Princess Ima agi ng soplagir sa YouTube. Hey, Saudi buku naki kamar gena ki apan tunin yan ako manguda sa umanta dat umamanti apangan tiga malabang alumbay sa pagayawan na margang kumigundingi. Saya sa pikira kang sa katina pa mamakin gani waging kaya pangormatakan narakan walang mabuhan sa kusing derano. Sa banyo din natetang kay sa sudi alang mapagpangatataguan sa aging kaya mga ididakan. So, wassalam. Tapi suratana gagawa manimit tadi dengan arawa tanugu peneki salimbeku
Pasay di pasoy langay. Ipapagano pa daw na mararasay mamigil. Sasami yung sasahudi, hidup pa rin oyagin sa ginaway. Nami kuli-kuli ira nakidiri ko di sehi. Sa umanti anay tutunog to ginatan sa wale yalipat ni tanasai kedekan anamu pemanah satarinti kesangguin hati inamarugin pagi roin suditani ambu bentak hidup perinsisi mantap penamaka hidup yamantun sehi kau tudui mau ini betari mampu pandi ome buru deku inge ipagumano banto ipagumaragu pehi semangu di saumantu adi tua memanti nari saunai ai pani paiti